Paula con Bering. Wasa na di lalo maucho kiyo. Ah, may buto ng barani ba? Ku Paula con Bering. Bapak, nung dia Bapak. Neng sada sa kiyo barulan. Neng Paula jo liturgi konjo. Wasa pa ulang kamu Bapak. Lo mai si. Dang ulo liturgi, dang barani liturgi. Paula jo. Mama, Bering juga Bapak i. Mau ro bapak umparo liya? Neng may paula in na liturgi na i. Ngalaw Bapak. Neng di paulak. Ala na di paulak eh. Poco. Neng diri ya lo. Neng sama ucho. Neng Paula ko kuno liturgi kon. Jiwa sering pulau kau moy. Hah? Masuk hobi tak? Masuk maju hobi. Ane ko Paula naman. Masuk maju hobi tak maju. Ah. Neng tu dia ni munakan ikut Pak Uco. Neng tu sana nganiku. Niko Paula liturgi kon. Bah, sorok tak ni pulau kau moy. Habis waktu orang Pak Uco. Tak saya lasir roh aku jalo liturgi mila. Asang roh to liturgi. Makanya niko Paula kon. Dang barani on no. Tarak to ko dunu na wala tujulon non. Mamera ko julwa bulagin no dang barani. Oh, hiti dunu no. Iya ni niko Paula ma liturgi kon. Dan barani holam mapel liturgi mi. Ah, aku tu si Pak Uco bah. Itu bisa dia lele kurang aku jong-jong di jule. Soalnya ni gajang ni liturgi. Turning pola kau mimu. Mesti sona makabal mau disuruh. Majah ada nokko di jule. Berarti nang pola beri ngomong nang tu jule nang pola me biro. Tu na di surat mi pen nang paroha dokon liturgi mi. Oh, lebih mau cok ah. Perbiar dia do, dah perberani yo. Mangrigir nu na. Ah, opo ulah mon. Dang marana mo dokon liturgi kon. Nawara Bapak. Disuruh majah liturgi dangol. Apa? Nggak mama yan. Dang dak be. Ya hobi baru dian. Aku orang pedang berani. Ah, anggo berani. Bengau lau. Dak mo ko ko liturgi kon. Dang maila Bapak. Sedangkan aku Bapak. Nasa disuruh dapat ahli liturgi. Ibu tu Bapak do. Namar liturgi. Naman do hatari Tuhan do kita di si. Ipedang olah Bapak. Ale mula dari dapur tua Bapak. Saya gogo suara marmitu. Ibihol Pak Uco halas perlu ni. Harus dia nak dibuat tempat songon. Buat apa Pak Uco? Pas dari dokon si perlu ni. Tajah liturgi tai di julu. Nama kata tahun Tuhan itu kita si. Nang tutu di lapu tu aku sampai talak pa pangamu di si. Merede marsuraki. Maluluh. Lepala di dokon majah honi tu julu. Tur me birimu tur ning pola komu. Ah, ni pim name. Ani dokon tu hamuna. Dang marani nganingon. Tu be baru lego dokon. Dang marani baba. Oh be mau cok si juju ah. Patong ho mana? Ho mana nomor liturgi? Masa usai ke biar? Kagak mau ditulis di sini. Oh, baru naingon ah. Baru naingon. Tuh le Pak Uco. Oloi mana? Doh ngar liturgi satu denongan ni. Una pula berengan nang tujuh nang mebiro. Lang marani nganik kunaki. Kan majah do Pak Uco. Doh mau. Apalagi suruh saya. Ah. Itong buti may. Oh. Anong syarat na? Sa ulan ng majah liturgi kon. Ah, syarat na. Long do tamu tu gereja. Bah. Ibu ni yo no. Ji iya syarat na. Oh lo. Morning auro dokon mo majah liturgi kon. Ima. Long do tamu tu gereja. Kalau nama du gereja, dia bilang mailan nuna memer kamu. Kuta tak men sejol buktikan memer kon don di agak tidang usin noko ke dia mailan nuna ge bitir-bitir. Ima, mololo hosong ni basugot di Natali. Nung do tahu tu gereja ulah nama. Asa ulah majah liturgi kon. Tali Bapak Uco kon. Ah. Tuh emak, asal mau lo, ulang pula do ketahuan tu gereja. Semak mau dah. Tuh dah. Oh lo. Aliko semak do. Unang mabir-bir hunong majah. Napuli para ko tu jolo. Semangat to. Do pala majah liturgi si mabir demo. Ah. Semangat pada? Oh lo mau cokol. Tuh dah. Oh lo. Cotong ron nok kamu dipudikun non. Oh le jauh pihamen non dah pelaro ha. Oh lo. Nasi dia hoy dah mak jeluk. Nak sana nak draw ya. Oh, nama borong dia dah.
Oh, lu ini mau ucok ah. Kalau Natal nama kita, langsung mesanti ki benung di Natalona. Ah, pas demi mangi dah. Na baga kiro rari tu hore dah teh. Dulu lu mau ucok. Ya kasih gurang harga dong. Wah. Ngatuk kating ketik beranong aka geleng mire mamake yake. Dah mai dah. Bahasa dah mak juluk. Seorang baju nak kagak kurisoni dah. Belum baju kulo tu ni dah ni. Adong mang napi ke pasangon ni. Nih. Oh iya. Ay nung ditore dah ya dorak ke baju ni geleng make dah. Kita berbeda. Apa orang tu orang baju nak kerja lagi? Orang baju ni bepe. Bahasa. Bahasa pula baju tu orang mu dah. Dia mau ucap. Gurang dupi baju ni kagak lagi. Begak dupi musik. Baju dah sinatan na lewati peda. Baru berpakai nama Natal. Begak dupi. Bah. Bebek mau dah. Jika bilang berbaju ni baru kagileng. Resiko. Orang pelabuhan. Dak dan kilang di bawah rupi dah. Benar hitam dok keninon. Ayo lah peda ida. Gebe ida berbaju ni baru kena talu daripada geleng. Bah. Ayo dah. Molwa udang berbaju baru ida mau ucok. Mira auto kadongaki. Masih butuh ida. Makanya dak mau ucok ni tu berbaju kon ada mang na pikir-pikir pasangan ni. Habe kageliki mau ucok. Adong dopi baju lama na. Begak dopi musik. Jalan musik dah. Kan nguruk konak kaning. Dang dibutuhi dopi lah. Ala dia nak dopi lagi. Dah baik mak juluk. Atung nak uruk ma pemikiran me. Upar lu ni mu berbaju ni baru ngi anak kamu. Nahibak mahu. Kalau buah ada masuk mak ucok. Baik dah. Hala ida amat dapat kena talon. Baju ni geleng ada perjuali sarihon. Dan baju ni nong na. Butuh hori ida mak juluk. Karena tuai olo dari tauton maru tanguzang. Wah masa gati baju ni kaya nakon na. Hape yon. Gebe dirim sedih lu dipikir hokko ida. Hape geleng mu dipasok buhurang berbaju ni baru di Natalon. Hibek ni hurah. Ida mak ucok. Dok kumanya nasurang baju baru di Natalon. Ada dok kumat tu semua. Memang ida mak juluk dang dope baju baruku. Alerang nalana swadongi baju baruku ban hurok soni tu ida. Molwa ida mak juluk ibu horo. Keperluannya kageleki pe hupenuhi ka bajuna mang nakaperlen kapen lain di Natalon. Hupenuhi sude alas roh aku ida. Dan ku siroh tamar baju ni baru. Tumagum maawi dia memakai baju kekanalamai daripada kageleki. Ulah kageleki berbaju na baru do binokui. Asalah seroh nasida di Natal-Natalon ida. Pelagi nama rayat-ayati sa semangat nasida. Dok mamer ngakadungan ne. Bolong semangat taraki dia. Iya kan sebagai tua-tua ngalas roha. Gabi butuh semangat mamer kalaki semangat. Iya masih butuh ida. Nedope. Nguruk ko to sa nakani. Tumagod dua berbaju baru. Unang apalagi leki. Unang mila aw. Bola kageleki. Baju nalami pili pakai dang pelabuhan. Dang dibuti pila. Tahe. Ida mak julukon. Sena sing-sing do terus memo pikiran nyoba. Umatong ni rokon ni zaman now. Tahe begini. Masih mau ucapkan, gibi siapa diurusi? Dia namanya diurusi. Belum bang berbaju baru pergi leki. Begak dopi baju na. Bagaimana diurusi ho? Balong aku digiriko.